abadefanseri b'ikipe ya Rayon Sport bamumaritse araryama yigira icumu yigira umwambi araryama ashyira umutwe arawusekura kweri kweri awugeza mu rucundura ndani terekamo neza cyane kabisa. Epiara moja Rayon Sport ubusa minota 27 umukino Axel kabisa. Free header ahagaze wenyine rwose nk'uhagaze mu isambu ye akontorora imitungo ye nta muntu umuvogera aterekaho umutwe nk'uw'imfizi y'intama. Pira ruturutse muri koruneri nziza cyane ritona ruboneka. Abadefanseri ba Rayon Sport n'abakinnyi ba Rayon ntumbaza ahantu bari bigiriye kuko nta muntu n'umwe wari umwegereye abakubita umutwe akataraboneka. Terekamo igitego cyiza cyane rero. Kora amakosa ariya kufura kipe ya Rayon Sport ikosa bakoreye Bigirimana Bedi. Kufura kipe ya Rayon Sekiganda Ronald Ngolo Kante Muwamvu ahagurutse abafana ba ekipe ya Piara bikoze ibitumu mu mabara y'umukara n'umweru bavuga bati tuzagutsinda wereyo ntuheruka gukoramo imyaka ibaye myinshi. Kufura barayitera imbere zamu ariko Sefri abasha gushyiraho umutwe umupira arengana gutereka imbere zamu rya kimwe Pierre Mari. Minota 28 aperi kimwe Rayon Sport ubusa. Icyubahiro ubuzima bwawe n'abawe ukoresha Karibu Sostomate. Iyi ni Sostomate nziza ikungahaye ku ntungamubiri ikora isosi ifashe kandi isa neza cyane. Karibu Sostomate nubwo icyubahiro ubuzima bwawe n'abawe ukoresha iyi Karibu Sostomate. Aho ugiye kugura Sostomate zabasabe Sostomate ya Karibu niyo ya mbere ikora umuti. Karibu Sostomate iragwa Karibu kumeza. Attention ariza mukina Togwi apera shaka kabiri Togwi Mel atasa murano rw'iburyo rayizomuro rayiposo ariko baramuhagarika neza cyane. Togwi watinze amazamu Pavenizira itafata neza mpira kwa Prince Musore aragapasa kwa Richard umupira arawurenza amuvandimwe Kiwanuka Kim. Attention mpira kwa Aziz Basane aracyawufite barawutakaza. Attention arabatsika pose kwa Kiwanuka inde ariko aratinda gato cyane umupira murengana no kurengurwa na ekipe ya Sport kurana rw'imoso rwa Musore Prince Michel. Karoko bimeze rero Monaco abafana ba Peri akuka rwose kongeye karaza ngo akuka ibintu bisaba kuka nimbo ya wa ibintu bisaba kuka DJ Lenzo no varayiri DJ Lenzo. Attention mpira muremure barawusiganira reka pasa neza cyane. Serubogo Ali Umar arakina hambiriye ku mutwe kandi rw'uburyo umupira muremure cyane gonga n'umutwe Clement umupira gonga ku gituza Yves Habimana sizo mpira kwa Sefu pasa Beti na Sefu hagati barasatira izamu umupira kwa Tambwe Ngongo Gloire murano rw'ibumoso rwa Rayon kwakwanya abantu Pireri. Attention ariko itanga nabi kiragenda urengera ku rundi ruhande no gutereka imbere zamu rya ekipe ya Aperi izwi na Ishimwe Pierre Mari. Tomo Aperi kimwe Sporo yayi 0-0 aricyo bita amashuri akaba na za koleji biri ku yindi level. Nagira ngo mamenyeshe ko ishuri rya mbere mu Rwanda mu kwigisha imyuga neza cyane ari Action College yari iteretse mu kanya n'ibyo bavugaga Rugangura no muri stade ni irimo iragenda igaragara ahantu hose dore no ku screen ni Action College. Akaba ari ishuri rizwiho cyane kwigisha neza cyane imyuga nka mekanike guteka ububarista wa mwuga ugezweho cyane utuma abantu bakora ikawa ubundi ubuzima bukagenda neza cyane. Hanyuma iri shuri mu rwego rwo gukomeza kwaguka no gutera imbere Action College narababwiye ngo ubundi yaba ari hoteli wayibarira mu nyenyeri 7 cyangwa 5, ubundi yaba ari telefone uyibarira muri za Pro Max. Ishuri ryuzuye full. Ubwo rero bazanye n'indi myuga irimo ubwubatsi, harimo gusudira, welding, harimo multimedia ndetse na software development. Aya masomo y'imyuga iyo yashoje uhabwa impamyabumenyi itangwa na Rwanda TVET Board RTB. Ibintu byayo byose biri validated ku rwego rw'igihugu. Permis na provisoire naho ukora kabiri ni ugukora rimwe gusa 30% ni discount.
30% n'igabanyirizwa mwemerewe aho ariho hose no ku cyo ugiye kwiga cyose muri Action College. Nyaruka wiyandikishe nonaha uhamagaye 0788 63 Action College, ishuri rya mbere bandebereho. abavandimwe se yashyizeho matera aho bita ngo brandi Rwanda TV waradushishura sha baradushishura. kofre kipaperi ikosa rishari akaza mu kanya gatoya cyane kuri minota 32. kofre kipaperi mu ruhande rw'uburyo gatoya cyane bose ntabwo ari kure uvuye ku izamu rya Rayon Sport. ayihagazeho ruboneka ndetse na kapiteni niyo mugabo Claude. umugabo Claude mtoto wa Ruhango. Attention, umupira muremure bari bacometse Daoud ariko Youssou Diagne international sénégalais. Pira gongo n'umutwe utereka muri kona ikipe ya Aperi. Na ikipe ya Aperi iri mu mukino nayo babwiye kuva kare. Niyo kipe rwose ubona igice cya mbere cy'umukino ikirimo neza cyane, irimo iradomina mu by'ukuri mu buryo bukomeye. Dore ko havuye igitego niho yongeye kuyiterera ariko umupira ukuramo Abedi Gilbert agongana na Basane bose abaturika abanyanyagira nk'amashanyarazi. Umusifuzi aravuga ati umupira warenze no kurengurwa na Rayon Sport. Abatoza ba Aperi bagurukira rimwe bati ibintu umusifuye ni ibiki ko bitabaho. barawurengura Fafu atambuwe Ngongo Gloire passe Michel Prince musore baramutwara ruboneka umupira kwa Togwe mu ruhande rw'iburyo Togwe arawupasa kwa Kiwanuko ariko Kabange protege neza Benjwe Kabange kireza Kabange Emmanuel kabisa ubona ko yamaze kumetriza defense. Kabange ni umusore w'umuhanga mu by'ukuri azi gukina pe. ejo abone mu Mavubi turi kumwe anaga ko ubona ari umwana usa nkaho aba afite ubwoba urumva nyine ntago ari abashapu watinyuka cyizere ngo agire confidence imbere ya biriya n'abakinnyi babagendana baganira poro baza bahumura bavuye i Burayi amayero bayatera jongere amadolari anje na batseri ariko uzi ko ngo muri kontra nshya ya Thierry yego Manzi